I pozdrav svima ljudi! I danas smo sa Leom i sa slavljenikom. Danas mu je rođendan. Danas mu je rođendan. Andrej pleše. Ajde da krenemo. Djeca voze auto. Oh my god! Le, ajmo da im kažemo kao da im ja sutra punim 10. Ljudi, ajmo odavde, ovo mjesto baš nije za YouTube. Gdje ćemo da se igramo? Tamo. Ajmo ljudi, ja plešemo dok se krivamo. Hajde. Ljudi, sad ćemo da ugasimo restoran. Ne, hajde da krenemo. Hajde da ugasimo restoran. Ne, ima sve. A možda ovo ne gasi restoran, da vidim šta će biti kad kliknem. Miša pleše. Lea pleše. Slavljenik gleda kako da, Little Gamers, kako da slomiš kompjuter. I to su ova dvoje sada. I samo da znate, ova dva izljubili su moje dva brata. I došao je slavljenik. Koji je sa nama, Vuk? Vuk, kaži čao. Ćao, ekipa. Idemo na igralište. Ova dva brata youtubera su moja dva nerođena brata. Little Gamers Productions predstavlja. Šta je taj ko ti? Možda neko će doći. Nemojte da otrate da me monstru. Pa Andrej se ne plaši. Andrej će da otvori. Bežite svi. Daj ja da probam isto. 3, 4, 7. Oh my god! Mi smo goli i plašemo. Ide Cristiano Ronaldo! Mbappe oduzima loptu i gol! Ljudi, sad je bio neki monstrum. Koji je ovdje neki monstrum? Ljudi, deca mala žene psuju. A evo, dok oni psuju, evo vam gdje slavimo kafanu. Road 45, Beograd, ulica Doktor Ivan, ulica Doktor Ivana 251, blok 45. Evo, dovoljno! Aj, mali nas juri bre vodom, loptom, mali, on šutira, ima bljak! Pomeri se bre! Možda je ovo kraj našeg videa. Stavite like da nam se ne završi video. 3 sekunde imate. Stavite like, subscribe, zvonce i da mi ne završimo sad video. Znači ovo ide da se ubije vodom. Doviđenja. Stavite like, subscribe, volite se. Stavite zvono. Jako dobro. Nema više čudoista. Pa vidite kako magija se uvek radi. Ubili smo slavljenika. Čuveže smo pobegli. A njegova... Slušaj, ne juri. Kuca mi srce. Nikako. Lea is dead. Onda je došla bolnica da nju spasi. Naši očevi su bili u sportskoj kladionici. Ovo je kockanje. Mame su odavno već otišli kući. Pas hoće nešto da vam kaže. Sladak pas kaže da je ovo kraj našeg videa. Dajte like,
subscribe-ujte i zvono, ne zaboravite like. Idemo u veliku kanalizaciju sveta. Pogrešno! Gde je neko bio? Ovdje su nas devojčice špionirale odavno. Gde su? Eno su tamo, one su nas špionirale odavno. Za njih. Ovo je za njih. Pomiri se, molim te. Da smo odavno pobegli od njih. Ali našu braću su uhvatili. Čoče, ja mislim da su braći otišli negdje tamo. A gdje čoče? A nas špioniraju. Ne znam zašto. Eno ga policija, pogledaj! Umre, ovdje ima komunalne policije, ajmo le odavde! Idemo na svećice, a mi smo se ovdje sakrili. Juj, ovdje je policija, ajmo bežimo odavde! Samo da nas ovi ne špioniraju za nas! Beži! Naš rođendan. I stigli smo na rođendan. Ovaj rođendan nikad nećemo zaboraviti. Možete svi da ga gledate. Volimo svih 6. Stavite like. Obavezno ne zaboravite. I sad pevamo pesmu. S nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našej torti rođendan, rođendan, rođendan. Živeo i srećan nam bio. Živeo i srećan nam bio. Živeo! Subscribeujte se, livajte like i zvonce. Stavite like ako hoće do svećice. Idemo je! Dajte like! Bravo! Bilo to od ovog videa, lajkujte, subscribeujte, stavljajte zvon, ovo smo 100. put rekli. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!